kata raisonnement et toute hauteur qui amewola s'élève contre kpokpe la connaissance amatoa de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. kpokpe amatoa ebena eyemie gbata me susu bubu kple nukɔkɔ sia nukɔkɔ si kɔe ɖokui ɖe dzi ɖe si dzedzemawo ŋuti la eyemie dia anyasɔ kata boyo hena toɖoɖo Kristo míado gbe ɖa bena vuvukpɔkpɔ blibo to Kristo dzi xɔseme la ne he katsutsu gã ɖe va ya kata godome le Yesu be ŋkɔme. Mina míado gbe ɖa bena dzutoƒomɔ nyakaka gã sia nena bena futua ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe futua ƒe agbalẽ la dome ne gble kekekem le sɔhɛwo amegãwo dzilawo subɔlawo ƒe agbeme kple ame siwo le ɖoɖo sia wɔm ƒe agbeme fifi la le Yesu be ŋkɔme. In the life of the children, of the youth, and of all adults. Qu'il soit renversé maintenant. Okata domene gbe, okata domene, okata ne mufu anyi, mo pe nu sen ne didi, eye wa gban futoa pe nu sen, eye mo pe gbogbola ne wonkunu le anyigban kata ji le Yesu ben kome. Overthrow all the powers of the enemy in all 5 continents. Que la puissance de Dieu descende. Tous les plans négatifs de Satan. Abusano pe dodo vo de siare. Abusano pe dodo vo de siare. Lehia kata be kone o mela. Bena dodo sio kata no mufu ayin o domene gble ne sutofloko le Yesu ben kome. Bibla be diront quelque chose et Nemi glonanila aveme. Décrète maintenant. Eyata glonyari bena abusanu pe adanvo bena gbeyi ya pe jutoponya kakasia ne tutu afutoa pe dodo de sia de le Yesu be come. Futoa be lusen le hia kata be kone ome. Futoa be dodo de vio pa gbome. Futoa be dodo le sohe pa gbome. Futoa be dodo le abechichio pe agbeme la mo pe lusen to jutoponya kakasia mena ne mo fu anyi le Yesu be come. Menami adogbera okata domene gble okata domene gble okata domene gble ta me susu de sike doa de kude jire ma aussi jejela ntila ma operusia ne mu ne tutu abosan pe agbale vo de sia le Yesu ben comme enyala le nuome eyata de gbefe nous sia le nuome de gbefe azon Hosea ele nuome de gbefe azon eye trobus futo abenuseo eye mo penusela to utopomonya kakasia mera ne mu futo abenuse de sale fu ele Yesu be come minami adogbera eye minami amofu anyi minami adogbera mi abia ma obena ye be fiaro peneva ye pe nono ne veme bena jutopomonya kokosia mera ne de futo abedo de siareda eye wana bena mo pe fiaro pe wadide diome de devio pe jime le soho be jime la chisho be jiome ele hia kata be kone o mele Yesu be come minambe mia le futo abedo de siare dome nya tro futo abedo de siare futo abedo le jiponu tome futo abedo le anyigwanchi futo abedo la anyigwantela abusan pe dodo wokata domene gble wokata domene gble wokata no chuchuda ma openu sen
feu du Saint-Esprit, Bawa koko be Jour. l'opération de cette croisade, Ne le to du topomonya kakamea. Ne tutu ne fia abosanu pe agbale ngongo veo le Yesu ben kobe. Enyale no nuome blen. Nu siale nume na o tuida. Eyata dogbera bena peto o fiaro peneva. Eye dodo sia dodo sike chitere Christ o fiaro pe anchile. Hiya kata godome le devio ba gbenchi soho ba gbonchi chichi ba gbenchi mo ba gbenchi o kata domene gble le Yesu ben kobe. Nu sia sike chitere mo fe fiaro pe anchi mo fe nchi kokwe anchi la miade pa gbemela o kata domene gble le Yesu ben kobe. Let it be cast down in Jesus' La name. Bible dit, vous Bibla bena nemi o dodo la mia o dodo e wajejina mi la be mawo le klimi But it will not come to pass. tous les projets eye abusan pe dodo de sia de la domene gble le Yesu be come Jesus' name. que cette croisade eye joto pomonya kakasia ne trosu kachuchu be chijaja wa jali ya kata kone o me e wa jala mesia ba gbo wa hewu popo bi bona mesifana mesia me le Yesu be come joto pomonya kakasia ne na ba busan pe dodo de sia domo wa gble le Yesu be come. Jesus' name. nous voulons prier Miye maintenant mia dogbera et demander eye mia bia bena cette croisade to juto pomo ya kakasia mena apetola positif dans nos cités. to van ne va mia pe eju ome mena ne dodo nyo ne na be hia kata wa troepo mo doda Yesu Kristo gbo hia kata ne troepo mo doda Yesu Kristo ji afeto ne wodo ne na benare dowona machu ade dona sike machuchu po wa no amesia me pa gbeme le Yesu ben come Pour l'homme de Dieu, mia do gwera mo pa mi ata puissance de Dieu, mena mo penu sia ne no ya machi que la gloire de Dieu mo repose penchi sur ko lui. kuya ne no ya machi Et que ce soit eye bena we troya la wanye ya yira be chijaja o kra me be chijaja le ba gbo me le Yesu ben come nous prions mie au do nom gbera de le Jésus. Yesu ben come Père dans les cieux, nous fofo te le bénissons chipo pour mie la yira o fidélité ko à ta parole. le onte ela bene For how you are faithful to your word. nyente pe ola le unyala Nous nu venons en ton nom. we troya mie va le onkwame to nu sela mera mie do gbera be juto pomonya kakasia ne na bena agbesia gbe ne po ovu devio sohe chichiao le hie kona kata me le Yesu ben come Freedom to every child, every youth, and every adult in Jesus' Nous name. voyons déjà la mie délivrance. kpok me le kachuchu Nous kpɔ voyons déjà ho le miracle. mie le nukun kpɔ ho Nous voyons déjà la puissance. mie le nusia kpɔ ho Confirme-le do dans nos pe vies dzi au le nye nom ba de gbo Jésus. me le Yesu be come Sois béni. wa yira wo nkɔ ela be ne tɔ na mi Au nom le de Yesu Jésus, abe nous nkɔ me avons mie prié. do gbara le Que le peuple de Dieu mo be dise dzukua ne gblɔ be na Amen. amen Amen. Say another amen. gblɔ be amen gbagblɔ amen ke You may be seated. in the dafla tse mi presence na of the anyi Lord. le aƒetɔ la ƒe We ŋkume come to the time of announcements, and we need Mie to announce da- to you all aɖi da that se this crusade, bena dzutoƒomɔnya kaka sia me la with the purpose of giving us total freedom mie through faith, tsɔe ɖo anyi bena am dukɔwo woakpɔ ovo blibo to Kristo dzixɔse me bondage in our lives, bena kɔkuti ɖe sia ɖe kluvi nyenye ɖe sia ɖe and we do not bablanu go ɖe sia out ɖe of dome this woagble crusade like we came in Jesus' name. mie ke mi va dzutoƒomɔnya kaka sia me le Yesu be ŋkɔme medzi ma to na bena To hear ame si ko le message teƒe in sia their own language, Yoruba bena language, ame si ko le mɔnya sem le vegbe me la mi wɔ ɖoɖo eye mialé vegbe be mɔa at the back vegbe there. be mɔa lɔ vegbe be yavalawo bena miate ma se nya nyuie Follow them. eye Mawu awɔ nukunu le wo agbe me ne mi le aƒe me la miwɔ dzra mia ɖokui ɖo
Mianani, Miacha, Miabi Blao, Eye, Miano, Maunya Sim, Maula Irami, Echoa, Enyeke Mamlea. To God for tomorrow. But today, we shall be blessed. In the name of Jesus. All those who are standing up there, let our ushers help us. We have everywhere. There's no reason why anybody should be hanging anywhere. Holding against the wall. Ola feme eyo le wape mo dare ole yabalo dare gake ole ndafe alo le dobubu ale wom alo le jedom alo le nane wom eyo we susu kata wa be jikata mele yabalo jalo mo senwa jiola mitaflache mi dasi le nuo kata nchi mi akure nyalanchi Mia dogbera mia jima ponkume hafi mia tomo nya sesema one yirami. Sit down and listen. The bosses are always there, and you get back home safely in Jesus' name. How many of you got back home safely? Amenene la ira feme. Alo amenene ola ira egbe maha. Today also we shall get back home safely in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Now the choir ministrations. Yes. The nations. Haji how VOVO to you again. Is already in the house. Put your hands together. Mi voici pena fetwa. Eye minabe. Nya poji jokre de la bela. Akpen usutwa. Eye aga ho nyeto akeke awu brobe amen maone yirami le Yesu be kobe nyasi haji hawo pe gbejo jowo me. Something is the giver of life. It's hope to the hopeless, right side through the light. He makes it possible when there's no other way. He makes the blackest seem white as snow. That's why we can say God can do anything with anything. Heal any hurt and suffering, every cross, every care, every burden he'll bear. For anyone, anywhere, God can do anything.
every suffering, every cross, every curve, every burden you bear. For anyone, everywhere, God can do anything with anything. There was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had. I was running, I was searching, but every place I turned for healing left me more broken than the last. Take me back To the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back To a preacher and a verse, where they see me as my words, to the love I had at first. Oh, I want to serve you, Lord. Take me back there, Lord, where First believe. I believe. I tried so hard to make it all alone. I need your help just to make it all. Try to walk on my own, but I wound up lost. Now I'm making my way to the foot of the cross. It's not a trophy for the winners, it's a shelter for the sinners, and it's right where I belong. Take me back To the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back To a preacher and a verse, where they see me as my words, the love I had at first. I wanna serve you, Lord. I wanna serve you, Lord. Take me back And oh, more than an obligation, it's our foundation. Family of God. I know it's hard, but we need each other. We're sisters and brothers. Oh, take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back To a preacher and a verse, where the see me as my words, to the love I had at first. Oh, I wanna serve you, Lord. I wanna serve you, Lord. Take me back. I want to serve. I want to serve you, Lord. Yeah, there is faith, there is hope, there is freedom, there is joy, there is peace. Been walking the same old roads for miles and miles. If you've been hearing the same old lies. If you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. There's a better life. You got paid. He's a pain taker. If you feel lost, He's a way maker. you need freedom. You need freedom or Savior. He's a prison shaking Savior. He's a chain. He's a chain breaker.
Amen. He's a prison shaking Savior. And you need freedom. You'll get it tonight in Jesus' name. Vous pokpora siko le jima aswasi we troya le Yesu ben come. Of the testimony time. Eye da se di be ya. The bigger face when after our Father and the Lord has finished praying tonight, preaching tonight, there will be many testimonies. Praise the Lord. That we have tonight, just to keep off, coming later. So let's have please come. And because of our time, make it simple. Brother Alfred he lapsed into coma and was rushed to the hospital and scheduled for neurosurgical operation. That is the operation that entails going into the brain proper to correct the anomaly. So the Lord has something that you want to share. Brother Alfred Ozayamo. And worship le Ojijo group le Tepesia. I didn't thank the name of the Lord for what God had done for me. Me Jema Glonsike Yehowa wana. Le divine touch. Le Jutopomonya kakasiko wala Abuja. Jipo pasi kakamela. Esime ke Jutopomonya kakanoji ima. Me va jedo. Oyo promi konji. La fima. Nyeme nganya fike me do egome me yede di me. Nyeme na ne ke pomu. Ayo si me do konji la. Owo do po. Dokita be. I'm going to do brain surgery. Be o da wodo na nyi ahonhon. They take the message to Pastor Soji Ajayi. He said, no problem. Yo bronya na Pastor Oji Ajayi be ao be kuyare kemelo be nyemelo kukugo. Our Father in the Lord. Esime ke mi atore gbogbo me. Mo ele mo nya ji imla. As he said that anywhere you have problems, afisike wo kuyale a. Jo wa lo dara fi ma. Before then, me le konji. Eto na berare. So radio asoro eto be to me wa se. Me se. Pastor be afisike o kuyale a cho. Cho o alode afima esime kemele di mela. Evinye akoko nye alo. So do tayenji. Si me ke mi atoro gbogbo to gbedom la le men mamra me a o the arisihi afima mo honye do yo ale my eye was open ye nku fukla where am I is me be o fika me ba do yo o mo le konji mbe enyo me ba chite I move me so dokita kata kele kwanja wo kata lo nye pom be mebe nkunu jo elo nkunu ejo as okay mebe enyo after a week le consider the kamegbela megabe do ku pom mo ma do ku po do lele ala fima keme yi kwanje rabe no vinchu Alfred, nane kento mo le tago me na o mo le ho me na o. Me poasi pe na Yesu Kristo. Brain surgery. Me kwa obedo. Oda o dollar anyasa me ne. Enu abdo zero poasi pe na Yesu. The Lord who did that. Yesu sike wela. Father in the Lord prayed to God and his brain. Let me say something about it a little bit more. His brain, taste
over 2 points. Are gathered inside. Eye obenale evukwa de lebe ahome. Eye ojibe ya de vukwa to do wome. Ask us to pay about 1.2 million naira to do the surgery. Eye owo wachu million. De kakla franc naira million de kakla franc wacho done. Eyo para ole ma nyale portable jinelo portable nyabe alomo poka oji ole ma onya kekele anje ole ma onya selo zereka oso mo poka ro tone a e doko dake wo de susuma ho mene a o we gawe ko e podo yo nukuru to mi puasi pe Ghana Yesu Kristo mejema to no bena ya mesia mesikera jole te pesi aweto yare ahona ne cho afeto agbo le Yesu ben come na ne jole chuki le yapalaji God is doing during the crusade as we nukao yejile jutopo monya kakasiame jutopo moya kakasiame nkunu gao jole chuki mia ere chuki My child. and one le kokom nyero now to the state of Asia where we'll try to confirm from them. ya trova jutopo monya kaka. Let's listen to another testimony. Yeah, say that's it's it, like Bobo. having signal problem from Turkey, but then that will be rectified later on. Yes, the next testifier, please. What rock ball, Chuki, that's it, the Aguela, Ben Woman of Kokomio. That's it, like Bubuenyo, Root Ishola. 20 years. There are 2 testimonies. The second Elle bonhe darling, bonhe. in a motorbike accident and sustained trauma to her back. Eye, Which this ewa eja foku, emokoko emwa chwe sopu anyi. Eye, testimony of the goodness of God. Chimofu, ha no evem. Wakafu apeto abenko, mabedade. Wakafu apeto abenko. Nko nye sita Root Ishola. Mejo Ogbega region. Makafu apeto abenko. Era be denye lupon. In 1979 at Lagos, where I gave my life to the Lord Jesus Christ. Since that time, God has been helping me, and He has been with So kaka ke metro jimela apeto akpela denchi e o ligba prim. this sickness of this asthma cough Eye, is a junior one to death. bon hebe doyala. Ejibe yawu. Ke meda akpena mau. Father is coming to this Esi meke the preparation nyato is done in my body vai and life. I can ibandola. bet Meno today, e doa penko selenye lame. people they can testify. Eye e chovaila Know where could I be? nyemenya de afike mano. I'm using cold water to pray. Nyemenya afike mano. I can Eye see that have received mekpobena healing of the Lord, and I know the healing will be permanent in my life. enyame sike efume venala The workers meeting. efume venala edo abusi edo ajo mevo esimeke dola menye mecho dola be bobo eye menomojila elesewena When I look back, eh my husband stand on the Okada. Emo- He look back, he said, if I jump now, how about this woman? moi ke kokoma son point I just push my husband in the bush, and the Okada and the vehicle, he just climbed on Okada. Okada just fell on my back, and before they can carry Okada and those people in the vehicle, they say, they have killed the pastor and the pastoress. How they are going to do it? The first of us carry Okada before I can got up on that time, and I was took to the chemist. They bought many things. It was not nothing. So when it is second day, so I went to UCH. Since then, I've been going to UCH. Thesis upon thesis.
when it is last year, I said enough is enough. I'm not going to go to this stage again. God, you are the one who saved me. Esi meke mo akoko puanya mebena. Imaga e konji ko. Ela me birisa le konji o. Eye me kpota ne o. Eye me gbo Yehowa. O poela perenchi. Eye to jutopum. Monya kakasi abela mebena enye ya. Eye Yehowa chukam le nye ba blokata me. Eye si meke mi ato gbogbo to le gbedom dara. Me kpo bena nyeme gal vese mo mate ma bobo matro awon sia ne nyea wakafu afeto mi ato gbogbo to ara mo ne agbejire Yesu ben come. On this location at the back. Mi ate ma po jesia o e po do yo le Yesu ben come. Tonight in Jesus. Eye o ha ra ho to le Yesu ben come. Improved. Let's return to talking now. Mi atre le chuki be joy mi ase da se dia o. Praise the Lord. Wakafu apeto. Wakafu. My name is Yesu. Smart. I'm here to testify about the goodness of the Lord. Me va makafu Yehowa penko le nsike o wonam. Evinye. Le juto po moya kakasike vaya. Let's listen to this testimony on ground. Looks like signals disappeared also in Turkey and on the. Praise the Lord. Beside me is Adeleye Benjamin. He's been having low back pain from childhood, and when I calculated the time, the low back pain has been for the last 10 years. We want to testify of what God has done. No viale veve selem jime eye veve se sia ele veve sia sem fo wonye sia eye me je bada kwara mo sike ma wona late me no veve sem nto affected my academic life. Eye nsi awo dole nye suku dedeji. Especially when I want to prepare for an exam. Eye si me kebe de do kwala nye ma te hlanu. When I want to eat. Ne ma hlanla me ga si avedeji. It made me lost my admission last year. Ena be me gele pereton vai. Eye. So now. Me ga do wo ma o do pobu. Eye me konyi ovo Lagos. They told me because I've been drinking cold water too much. Oto na be me na sifafa sugbota. Morola no te esifafa nunu. Then eye. Nyeme ka no asifafa. Gake vevia ga no eji yim sesie. Esi mi ba do yora gbe a. I connected with daddy here. Eye mo de ka gba pe mi ato gbogbom. Eye to na be na. Mi akon ya si ji mi aka sa fisike eduale me ka si nye megbe. Eye vevia ga le eji yim. Sereka me se fa fade didi de ji. Eye nyeme wo me toto si apo. Yes, continue please. Eye yeji. As I was looking at it, SEO nkejo. Before the end of the prayer, I don't need it anymore. Ko gbodora nura yime ka le veviade. Keso no vi bobo na chipo na o na tromia po ne mia so do peji. Be na ne podo nyao. Po asi pe na Yesu. Mie kwa po be veve se helia edosi me ho se na we troyala amesia mera mo jipo vitola akasenu eye mi ha mia didase le Yesu ben come. Now let's listen to the choir. Azo mia se haji hape hajiji.
was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. He baked my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Have a little talk with Jesus. Tell him all about the troubles. Hear our faintest cry. Answer by and by. A little fire will turn it. Know a little fire is burning. We'll find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubt and fear, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus, tell him all about the troubles, hear our faintest cry, answer by and by. Feel a little prayer returning, know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus, tell him all about the troubles. Hear our faintest cry, he will answer by and by. Feel a little prayer returning, you gotta know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. By the blood and word I overcame.
touch is coming to your life. It's coming to my life. It's going all over the world, touching lives, mending lives, and you will not miss it. Our Father in the Lord will be coming very soon to dismantle every installation of darkness in your life. Hafi wavala jichi wonyina bena makpe miafe hajila ga ke pele mianchile nkeke nesia ome egbela agba nabe jipo wadide miadome hafi wo aho wo nkunu mamlea mina miaode kai miakpe miape hajila gan le jutupumonya kaka siame Bob Fit novi akpenami mi da kpena peto miapto le gbogbo to Dr. W Kumui be miava be miokata mia po yajare ju miokatara ejile mia John bena mia po gomele mia peto ma open te po o me to mia peto Yesu Kristo ji we troyala mia jiha. As he's been saying to me, son, learn to rest. Jesus said, come to me, all you who are labored. Yesu boy mi va boy mi amesi kon chi kona ebena nya mana mi bode mi we troya mia jiha na peto that Jesus will come and take every burden from us, lift our weariness, and give us strength. In Jesus' name. I rest in your love, my strength comes from you alone. Your grace, it's more than enough. You're a fountain for my thirsty soul. You are everything that I need. My all-sufficient King. So I rest in your love. Make this declaration with me. I rest in your love. My strength comes from you alone. Your grace is more than enough. You're a fountain for my thirsty soul. You are everything that I need. My all-sufficient King. So I rest in your love. I've rested. Prince of Peace, we speak your peace over the people in this congregation tonight. As we come together to worship you, Lord, let the peace of God settle over every heart, every fear, every worry, every anxiety. Lord, let your grace overwhelm us tonight. You are everything we need. You are everything that we need. Our all-sufficient King. So we rest in your love. Everything we need, Lord, you are everything that I need. My all-sufficient King.
So I rest in your love. If God is for us, who can be against us? So I rest in your love. Hey, in the name of Jesus, peace and rest. Jesus, you are everything that we need. Amen. Church, can you say that? He is everything that we need. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when the striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand here. Hey, we stand, Lord, alone. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Hey, there in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Hey, yeah, we believe in Lord. No guilt, let's say it. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. Yeah. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Let's say no power of hell, no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the name of Christ I'll stand. Yeah, yeah. Here in the power of Christ we stand. Hallelujah. Amen. Amen. We're all looking up, aren't we? We're standing up looking at our Savior in these days. May the Spirit of God be on each one of you tonight, as the freedom of God is settling over each one of you during this conference. It's a good thing, isn't it? To declare our freedom one to another. Just say it to each other. He whom the Son sets free is free indeed. Amen.
That is us. We're going to do a new song here now. And it's pretty simple, not hard at all. Just, it's about look to Jesus. Amen. Hey, yeah. I'm looking up to you, my Savior. Hey, I'm keeping my eyes fixed on you, Jesus. Every day you're my hope. You lift my head and say good things await us. 'Cause you know the way to go, know the way to go, yeah, yeah. You're my great shepherd, my redeemer, oh yeah. You're my strong tower, you're my joy, you're my peace, you're the open door, yeah. I keep looking up to you, Jesus, looking up to you, hey, yeah. I'm looking up to you, Jesus. I'm looking up to you. Hey, yeah. Are you looking up? Keep your eyes focused on Jesus. Amen. Now every morning I wait to see your face, Jesus. Brand new mercies again. Just like a spirit, your river flows through me. And I sing a brand new song, yeah, yeah. You take my morning and you give me dancing, oh yeah. You make a straight path before me. You're the way, you're my king, you're the song I sing, yeah. I keep looking up to you, Jesus. Looking up to you, whoa, whoa. I'm looking up to you, Jesus. I'm looking up to you, yeah. Only you see the way ahead, know the way to go, yeah. I'm seated with you in heavenly places. You're my blessed hope, Jesus. I'm looking up to you, Jesus. Looking up to you. Hey, yeah, looking up to you, Jesus. I'm looking up to you. Say it again. I'm looking up to you, Jesus. Looking up to you. Whoa, whoa, looking up to you, Jesus. I'm looking up to you, yeah, yeah. I'm looking up to you, my Savior. I'm looking up to you, yeah. Amen. Amen. We keep looking up, don't we? It's a good thing. Keeping my eyes fixed on you, Jesus. He is the author and the faith. Amen. And that is such a wonderful thing to remember every day when we're in that place of concern about things. Amen. This is not a new song. This is an older song, but it's a wonderful declaration. Amen. I stand in awe of you, yeah. I stand in awe of you, holy God, to whom all the praise is due. Lord, I stand in awe of you. Let's say it together. I stand in awe. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all the praise is due. Lord, I stand in awe of you. Lord Jesus, you are beautiful. You are beautiful beyond description. Yes, you are. Too marvelous
marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love, my Lord? You are beautiful beyond description. Majesty, you're enthroned above it. Hey, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all this praise is due. Lord, I stand in awe of you. Amen. We stand in awe of him because we know what he will do for us tonight will be great, miraculous, remarkable, and we go down in history as the finger of God rewrites our history. Welcome to the pulpit, our Father in the Lord, the man for the hour sent by God, Pastor Dr. W.F. Kumui. Welcome, sir. Praise the Lord. If you are expecting a miracle, I say, from the top of your head to the tip of your I am the healed of the Lord. Afetola ahayam. Glemase. Afetola ahayam. The healed of the Lord. Eye. I'm healed. Yehowa hayam. Yehowa tukam. Yehowa namevo. I break every yoke. Yehowa ngekokuchio kata le konam. Fiensia. Ava menenema le Yesu pen comme faux. Mie dakpe no fiensi siata. Mie yira wonko. Ele odukola lalam. Eye mie dogbe da be fien yala. Agbe si agbe. Oh, ejisi ajilu bonde si ade. Mia dometo de si ade akwa si kaka. Plenukunu o le Yesu pen comme. Nous sommes de go la messia me pas beme. Oh, nous check papa, ne kokuchio la messia me pas beji le Yesu pen comme. Matin 400 zunu tete la mo pas beme. 3 besia be kenkem. Ale ba feto egbe ala. Wasi avamiaji. Nous sommes à gede miame. Eye anye otro ikemi mangolombe kwa gbede wa feto akpena obe na dokpeji le Yesu penkoji emi dogbeda le. Mau yirao bobonani la feto ape ya yirame. Le fiensia afeto la ya denane afiam miakata. Zigedele na megede ova du topo maunya kakao alea wo lalana be mau pe yaira mau pe nukunu yo wonala na va agede yo pa gbeme vo menye be le takpepe ape megbe dome o me biena be nu kamia wo aleke manogbe adom dado aleke mawo ye nu yo kata apeto achona mla
Yo jirada marede ke ma wale benedo te ata fien ya. I'm bringing this message. Nous fien ya ma chobana mi yenye sa fui hosebe sa fui be nyano agbe koko yike nyowu bona be amen. Hosebe sa fui si akpolo alo si onami sa fui si ke wole lombe ya na mesia me nu tusia ntu nyonu sia nyonu alebena wo agbela na nyowu wo agbela na gakeketa wo agbela na klereji kwekplem le Matthieu pa gbale ta me wi adelia me popo yi ame wi aton. And he says unto them, but whom say ye that Ameka glomielebe nyela menye. Whom say ye that Kemia ola ameka emie glona bena menye maha. Le nunyama me nusio kata avagbemenola na hole. Kristo la ebi obnya biase. Yesu obia biade. Miabe khona me tokle de la obia biade bede ameka ne glona bena menyema ha esi we ne la gbe ame le jio mede susu o mede mekae me bunabe Yesu anye o ne gbolobe o menye be de la nenye khoho avana o ne jesi chokeke o jime kebe apeto ya yenye doyola ene nye cho keke o jimeke maglo mada le louvo me o le gbogbo me o do tamena o ele me o na made nyo globe mekayo Yesu anyena o agbonebe yenye doyola na me eya nene ma doyoyo avana o nene ma doyoyo ananyina o da ameka mi eglo na beda menyema ha chokeke miape jimeke chokeke wo jijinya meke ameka neglona bena menyema ha neglobe menyebe wenye katula eye kokuchideke kwe kahandeke mele yike o Yesu matemana donchio ameka mieglona bena menyema ha wenye nukunu ola Yesu wede atoda la mebenko Yesu wenye amesike nanabe nu yo katanye Mateu yo zwa nu tete la mepa gbeme meka me glona be menyema ha Yesu ewe dona mebe tade ji eye we kokonam akpelom la pe blibo la katsame eye nu kakela jo nu kake ye mava dogo we yenye amesike atem ale nyasi akplom aide agbe agodo meka mi egblona ta enu ine nya nu sike ne gbona kuna de nchi nu sike dine khose le jiome kude Yesu anuchi amesi onyela mejebe na agblende de ko agble ple numeo agble ade akwa yakovo mele jimena o ameka nye buna bena nyela menyema ha aso Petro ja cho donchi anabo taflate mi senya yagome he was before the cross eno achichoga nu ya jo dongona afi okla Kristoa ye fon to me koko dome ta no sike o nyala kude Kristo anchila be Kristo anyela e ya ko de chofien ta azoma klomiva enu abe akpaya ji azo kuda ticho ganchi ameka nyegbona be menyema ha we nye amesio klan eye o klan pakple o ameka negbona be menye o wenye agbe pakple titre titila ye nusia ke kula wo ya wo titre titi nusia gatro gbo agbe numa ameka nyegbona be menye ma ha wenye amema ye ke foncha me kuku dome le siata
ne efonu na nukukuo la nukukuo gboagbe nukukuo gafona nu meka mi gbona be menyema ha ebe wenye Kristo la de la amesi kenyen eya macho egbe cho ide mavo eye emebobo na nyi pakple o le fofola penu dusime ameka mi gbona be menyema ha o Yesu wenye amesike nanabe nukoko jonal da la mepa gbeme ye nuo kata trozuna yeye la mepe agbe ame safui yika na o khokho safuma si ana o doyoyo safui si ana o katutu yenye benanya amesi Yesu anyena o pipa me wi a shekelia globena ebe nyela macho jipo fiadupe nyela macho jipo fiadupe azo magloya Petro ya nyabiasia enyebena esike Petro kude de o cho safia cho yomea alo cho ijo jipoa eye azo safia megale miomia si mi matema voabo tu de keo mi matema chupo tu de keo a e cho safia na amesia me ke vueme vunu ke Kristo anyela me ebe nyela ma cho jipo fia do pebe safui wo anao nu sike na bla la nyigbadila ano babla le jipo hallelujah nu sike ne safia la lomena wa safike abu obe potroa na la lomena kwa le kwa yi kwa avu ai ya dezume nene ma ko no na ma eye asevu abegbedede fiensia safia o tweda lomena eye agede emeko eye ne doi loki amela toma adeda ne blanana ya ne blea safia maneza eye ne tunane ya numa yikena chua ano chuchu la be safie e saya me ale pokadede nu sike na bla la nyigbaji la ano babla le jifo ye nu sike na chu la nyigbaji la ano chuchu le fika ha le jifo le fika ha glesesere masela le anyigbaji o ano jipo babla ha le jipo ne ble la nyigbaji kwa ne tu la nyigbaji ya jipo ha e tui nenema ne ble la nyigbaji la jipo a ble nenema ke ebe mi bia eye na wo de kakpakple jipo to safuya me ye safuya ye nusike do la nya kude Yesu anuchi e nusike nya be Yesu atema wona wa eye me dogbeda be ne poka tutuvo agbeme wa anyona o mebede emme anyona mula globene emme anyonam agbenya ayinko echome ke gbanana mula aklen safui khosebe safui tanyayema yike akplomi aide agbe sike anyowula menu gbanto yenye safui ganto sike akplomi agede agbe sike awo yeye lame agbe sike wotro ji tro gbogbo yeye agbe sike me jipo benu yeye ole agbe sike tro gbogbo wo yeye ta safi mai mau glonya kudenchia achoy adalo beno votru mai kelengona wa avu potoma dala toma zayala ahoda le Yesu penkome ta safi yo chiato dasinami be miapa gbena o yeye nu tonlia yenye safui o kata safui oji safui
oh minya safiri le aye vuna potru si apotru safiri le ona be master key e vuna potru pepe safiri ka ko yanye va e vuna potru de pepe fisia fi o de kwa e vune le homo kata yo le hotel ama avuo kata ta amesike nyamjuro le hwame le hotel amea yento be safile esi ocho ne wole zazam eye amesia me vo amesike jaba adicha akpobenu kata sogbele hoamea eya safi de kakwela lomene ya ye safi ma ye safi ke vuna vo kata na yide potru ton liadia no ba ton liadia avui na ye aton lia alofa de ka ple de kalia avu potru ma safi de kakozamole safi de ka avu potru de pepe la gbeume ye oyo safi mabe safi ke voavo katan safi o katan di safi yike awo moya sike anabe agbeola anyo de jigacho ta safi o di safi si aklomi gede agbe sike nyo la me fien ya ele khwelo nyela ma kho safi ma fien si aglema se ble radio agboro ma se ma kho safi ma le fien ya agbo avuna o le fien ya le yesu pen comme nous banto the mangled key in an abased blighted life nya safi yike le mia ba gbe sike chi anyigba laji ma pre nenema ta mawi ko do adam la eto safire dalomene be watema nye agbo de nuoji watema ada alebena aboame eyi wa jira aboame do eye asafi de monto dalomene onye ache pakpa be safi emenye maupe dodo banto maupe nu nana banto maupe nu sen yo chona o ban maupe check pakpa banto yo chona adankple hawa safi mala wo chwe cho fugbe danyigba de manyato eye amede va zonde kebek safi aji eye ezi safia de baba me ngolo safia glon safia clean ne safia ye adam ple esroa ple ye be jiji me vio kata webe nya pa agbe ba foke nya ba gbe a foke nya ba gbe a chikome labena o bu safia safi ke maucho dasi menao o cho safia o de mawe futoa ngolo safia ta safi si ke plomi ba gede agbe fokola me mo se gbanto etam to e ma globena minamia wo amedenya penono mechinu safia le maupe asime nous cinq la check papa le si ye nous sende keme fo mau total le dipo pa nyigba otayi ke wa megbeto la eglobena nous si ke menye le dipo la a chei ke la signe le dipo nous cinq ke la signe le dipo me di be ma cho esia ana amegbeto la nyigba ji alebena a check papa make nous se make ike jipo zana o ano ha osi eye nu si obla nyegba ana baba jipo dolele mele jipo mana nyegba ji o fupepe mele jipo fupepe mana nyegba ha ji o e ma oglobe minamia wa me de mia penono menu eye wa dimi eye minabe wa nyagbo wa nye agbo le jipo mwanye akpo de anyigbaji de fumelao pakle ekhejojio pakle anyigbaji lao katanji eye de
nous memie pakple lan o kple dziƒoxewo katã dzi kpekpe blavevɔ andre lia ale Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔmetsinu ma atsekpakpa ye ma nusia ye ma emenya tsekpakpa Mawu wɔ ame alamazɔn nu katã nyɔnu ave le ɣaɣlam o elabe obu safia la bena obu safia safi ke ma ocho da simena ola obui and husband Adam eye sroa Adam ha edu kucheche sike ma o desembo me gadu nyonu ha dui nyonu agbe a nyeme chachere ke le ma o nyeme nyare ke ma o do ye ha dui I don't have any choice. Eye nyɔnu tsɔ ha gblɔ bena esɔnya nyɔnua le ɖum ta nye ha maɖui sɔnye nyɔnua le alakpa dam nam ta nye le be nye ha ma de dzi nye ha ma da alakpa yi ke lolowa atsɔ sɔnye nyɔnua ba alakpa dada dzi Adam va eye wɔ eva srɔ̃a nyɔnua be nu si wowɔ la gbɔ eva kpɔe ame geɖewoa wo srɔ̃ ŋutsuwo wowɔ nugbegble ta wode na wo dzi ne nyɔnua le nugbegble wɔm hã la be o ɖeka ye mie le nu ma ye kplɔ xexea va de xaxa me eye Adam kple Hawa la esi ke wobu nu sia kple atsekpakpa le mayi me la Mawu va eye wòdzi be yeawɔ ɖeka kpakple wo ado ƒome kpakple wo eye wogblɔ na wo be Adam afi ka nele eye kpekpea ma shekelia tete Yehowa Mawu yɔ amea gblɔ nɛ bena afi ka nele nyabia sema ke bia mo le kpekpea me a shekelia afi ka nele kpekpea me woa edo no bena me senkɔ la boa me pe avɔvɔ me no me le gɔmedzedzea me lo esi Mawu wɔ Adam kple Hawa la vɔvɔ de kentɔ me no me o no me vɔ nane ke to la anyigba dzi lo nane yi ke le tɔ me lo nane yi ke le ave me lo nane yi ke le nkeke me lo nane le zã me o o me vɔ lã ɖeke o o me vɔ na nuwɔwɔ ɖeke o o me vɔ na Mawu dɔla ɖeke o o me vɔ na Satana gɔ hã o vɔ azɔ la wotsɔ safia ƒu gbe safi woŋlɔ safia ɖe sia ta la obe mebe elabe me la ma eye me ɣla ɖokui nye anenema yewo bu nu sia nu ma eme kɔna wa eye nu si wo bu la nyewo ya miatrɔ xɔ egbea nye matrɔ xɔ tɔ nye gbe watse kpakpa nusia amisisia safia yi ke atem agblɔ nane ye nua va na me la egbe nya me le xɔtɔ nya fi ka wɔ mema de fi ka wɔ mema ne le hã ele trɔ le xɔ wo safia fie ya le Yesu ƒe ŋkɔ me eye mia katã mi nya be mlɔeba la mlɔmlɔ nua Adam nu ka ne wɔ nu ka ebe wo metɔ menye jagoawo lo esrɔ̃ nyɔnue tutu de nyama me nyɔnua ye na me wɛ egbea na ame ɖo gakpɔtɔliwo galie gbe nenema ame kpukpui mawo egbe ame kpui mawo tɔgbe kpakɔtɔli yiwo le kpukpui eye no be nu katã ne nu ma ɖo
gentle with me. Oh, mi wana bleu. Es nyonu ya ekwele patere ji ne mala. Sonye nyonu akwele tutundo nu ya omala. So nyonu no kata ne wonu ya de son twanchiro. Oh, mi gojina bleu. Dae do enam. Epe ya etwe nu mena we ya o de me poe wonte poe alo ma wonte gole poa. Nu sine pola e jojina we ye nene mai ne chua ema eye nuala onya odogo vo enya na ne kuda adam nchi mevu ye ntobe vo dada me kpo mevu ye benu vo me kpo ye amado ale gbe nene ma yo pagbale tabla tonvo de ke pope black yob pagbale tabla tonvo de ke pepe black tonvo ton ebe ne me chonu ebe ne me chonu nye jidada oji abe amegbeto ene ne me chonu nye jidada oji abe adamene egbe monu popo a onye ma le no le fien ya egbe ike afeto le gbegblon na obe me choji pova me jibe ma cho safia now safui yike abu agbo kata aglagbo me de ka kotola ba damene ya e chonu ovo dada o ji dada o ji abe adamene ya eye me lanye fondidi de akonu a achono wolam ba madeke manyao o nyamaja kwasijio don nyamaja acho ha alebena matema chonu nye nouvoji de nye akonwa amedo leo dia bobonu ota obe ame amenyu de ntovoa safia mejo la sio safi ke ato ya pa mama la sio safi ke na to gede vua mama la sio nuka ele vevlim na bobuma esimeke de chacham le modo doji eye safi malama no sio avu apede ke vo to gede me o di fo be safi la plocho ma ben kume di nu safi ka plo ma pe nu seme ya ma obia to asi obe mega chon ebe na ma chonu nyeje dada oji abe adamene eye merla nye fondidi de akon noa pepe blanelia ekema nous me mie de lutefe eye gbe voin ne mie de fo tepe azon nyati de ka ye o srocho adangbo adam ble hawa wa me veala fafa olo o la gbe man no vo menya ben ti fafa ma le chochi amolo yo ba gbe no we ben ti fafa ma le chochi am ma le fo me am ma le nto am ma le yo be ju am o ma le ba fe am o e be na wo cho wo pe ji wo lo ta me pe be yo maga se la o te ya po ne we ne ma safia la yido safia abui eye achebe safia magano alomena o elabena wo enenu wo mebe adamene esimeke na de agbronya chi de kakobe a me de kukula awa feto menyela enye we nyema wonyu o me de kuku esina agbronya ma o potola fima le setame abe adam wo togbu akene. That's a bad life. Ema trozo agbe bada tiome. E trozo agbe ike do agbe ike gon. Agbe ike ma sokpakple ma upe yo chodomi o. Vo eva vame. Ne ya vo nye ama vame na nene ma olo. Nye ma demo. Nu bada mo ma poto yeji nene ma ola. Unichi kona we ha mabere agbe bada ya nyemaga yeji nene ma olo
Mau pe nuse, mau pa che, mau pa gbonyenye, nyea me tolo khotonya, wa me made, me to khotonya gboba, wa me mai kele se mau nya e tolo khotowa, do nam dabe me. Mau nya makpa velia zo, akpa velia na mau nya, yenye sa fui, tia, yo cho dalo menami, benya pa gbe. Na tro no vinye ne jibe nu ye yi o na be pa gbemela ele be wa gbogbo aji o ela be nu wo gbanto a ye me a o chon safia na adam le va bu safima ye pe jiji me o katala safia me no alomena o ta ele popombe agbe akata gon agbe egble agbe afoke azomi jijimbe agbe ane tro alo no kanye safia safi chacha ikela nabe nyapa gbe awa anya gbe yo troa na made atema gblo nya ya na mia Christo afetola de la Nyabe kona meto a mesike va be yava akplomi agbogbo ava nyape tefe bantoa na madate ma fiami moa Christo e nya mekela fiamia eye ucho san ficha chiama chole de a cho fiami alemiawo ne nyaba gbea na kododo mako pagbale ta gbanto pepe amewie nelia lesia megbela esi ole Yohanes de kahomela Yesu va Galilea hele pepa dem mau pe nyanyui la bena numae adambu monu pokpo VOVO KPO gome kpokpo jena bena wano mau fiado pela mea le a edem boa mea enye edem nye jesi na mau fiado pela abu edem be aboma e azon Christo va yikenye fiana fiado peya Christo yikenye mau vila nyabe khona metom nyape de la mesike va be yabana be de kawo na no mia megbeto kple mau domela eva azobe ya fiami sa ficha chiama yika kplomia gede mo fiero pelame tekbe ya me wi aton lia eglobe azagbela doji wazagbela doji bolo Mebe wazagbela doji la nye azagbela doji nam to mo se pa gbele gbanto ta ton lia menu si obuwa eye o le agbagba jen kaka eye ne yi eta yi kaka eta madelia me ma be su nenema le ma megbeto katala tam susu vonde de som benu chelo kata gbeodo kwilen kunyeme ye wo be tododo vava tododo megbe ano wa pele via me ton pele sro nyonu ton o pakpele megbeto kata be dia Togo be wo be jio nye jibarata o idika va ide Babel be moaji fi ma mo va kakora nyimba katanji eye kakava ide Yosef ji fofo ocho se na kluvi nyenye kakava ide Mose bagbale velia Israel via ola o va teo dani o katon me po Jesi safia Christo vazo eye Christo va le gbogbolo na azo azangbela doji nye azangbela doji evo mebe nya azangbela doji vo eye miomi ma no agbe yike gble agbe bada agbe fokema abadamene o miawo ya segome be safia tema swasi on agede mo fia le pelame agede megbelo mebe ele gegede megbea nimela made be nyagbelomla o amade yike jole zamere dupe eye egbona feme
And daddy and mommy eye said, to akple no agbogbo be ah de kaje ya devia gaka me java nyanu ha ezasia za nyano elalam kakakaka ezaga ve afi de via lava gbo avano agbofom na mo be no fo eye be nye la wina esafia mejo la lomeneo etoa a mele tutumo be ya chosafi ha esafia etoa me kade mele didomne nu ya chosafi ne ke de vieux de moteur de car allo amade yo ebe fikanele ha eye ebe me la peme la hebajo ojo la gboji voilà totom na e ma janvier de car la fima da be obe be la peme bo amegede wa nene ma safia me la lomena olo no wa gede mo ma fia do pe amolo o pa gbe a tiegodo on va gbea gbogbo les ions de to nous agbebada o le do funya o yo ba gbea foko peku ko dumo le vebe se do na mo wi o fika ne le ha o ba me la pame mo fika o matema to nya o ha etamato na mema o be ala pakodana la pama de mole vodi to nyate pena fetola gbea me wo nto nya beri na mo flum na mo blem be trojime ya ye ho yesu ya ile mo fiero pa bo nto ne nye be agboji nele that I'm not inside be enye be ye kpogodo yele egbede apeto abuagbo na gede and the Lord eye apetola ajo safia dalome now na gede fia do pe ame ne safima swasio la oh safima ade Togo apupotroa ya agbososo akode wa gbemele Yesu pen come ebe azangbela do ji ma fia do pe la dovo mi trole nya pe jime eye mi khonya nui la dise mi trole nya pe jime egome nye bena na tro ele mo gasia game ano zamme we do po yim trole agbe badama yome tote agbema nono eno zozom ano ame bevuo be hame abe mi odeke tro to bevu be hama odome tro megado hakpa closer azon e mo na be jime totro we ato we nye be anu ahanu anu akakakaka mu manyanu ha wo mole atia mama ha meganyao agbema de dasile nchi dasila hanunu ahamumu manchi eye na pegbobe na to na petola be de toji o mekebe awa peto metro mejujuela we ato enye ajagbe nono e matre wowo ye onto ne nyanu yo ne wona acho chondo kioji abanonu gbegbelowom tote juju agbe manono eye ne ewela anu agbe eye na honka nyanya jise nyanyika nyanyu enye nyaike nyo nyaika de jiju ameme be Christo kudetao be Christo detao vevese siaote azon sa fui kene boa on te pobe a check pakpa de kemala siori jite po de kemala me o jite po de kemala jimenao mo popo de kemala sio eye eliko le toto ela be sa fi de kemala sio azona ho nyanyu adise ye sa fi agbogbo avanao ho atro avanao doyoyo avanao katoto avanao eye nouveau yo ne wona le bebeme e wona la jame eye na foteo kata la padeka ado babaina o mi tole nya pe dime mi khonya nya ji se na we ale fien yala nu seye ya to gedeme o nu seye ya to gedeme wala bebede di depoye ye agedeme o le Yesu pen comme eye nenye be nous vont nya klame nous vont ameyo dona hawana nous vont
nyakpa me yo nona agbe makoa nona hasiba gbea chanova oh ogbola bebe mawu nyimaga onu yare kewolo nyimaga ya we kewolo vonenye be hadodo ogbeva ko me mawu hadodo no gbeva ko ebo wo nyamo so sakata kakana toto jujo akakana yame vone Christo va diome ye hadodo gavakea no gavakea atote anote po mele popo na made fien yala e ne hadodo gavakea abea afinya pompo ai mi no te ba gbonyere kana mi nye metro ji me cho nouveau nyoyo me azoa agbenya eto da gbeye agbenya eto so agbeye eye afetola ye le menyazon ye nusio me wana chala nye me gale wogeu bedeu nye me gale wogeu me pokoho hadodo mawa wa gbogbo imre de mo tutuba gbona be amen eye nenyi be e ga tote ele be butambe agbonya de na wa mega gbona me ke be nem ha metro jimo wa manya nu ke ajore mi aji o be azonya me twa agbenye na Kristo e ya gbeye ye gere menyi eye majibe wo khan na atole ji o me ene gbloma wonya na wo kwa totola ba agbe moyo katanya lakpadada ablame achakano le fie agama pagbe nono adole kola ano agbe vonvon pagbe ya mebubu no klenkudo ko pasana odoa chogbejia o katana totele wa gbemele Yesu ben come mi trole nya pejime e mi khonya nyaji se e mai mia wole fien ya me nu iske na wole fien si enye ya e ye magbelo na obe apete safie la to gbogbo gede wa gbeme safie la tro gbo ba gbenyeme le nu ton liazo ye nye safio di safi ke fo safio katata si akplomi agede agbenyo wulame o me takpene ma wala gbota bebe me takpene mo da gbo agbeta me chofien yadia nenye bene kho safie ke fo safio katata agboa o onto le pe akenu merete bebe agbo anye nukunu bagbe agboa anyo de jiu ano kle anya gbe yike yinko ano abe enye ya o maula kasio ofien ya bebe nane atrojo choida nane la gbo trogele fien ya agbo wala nyon emela nyona wa agbo wala clen agba clen ji apetola ne wenam ya domato de sia de le Yesu pen come Mateo tam wenyi pipa me wenyi lia Mateo ta wenyi pipa wenyi lia va mele glona mi bena no sike nya bla la nyigbaji la ano babla le jifo amen ware gbema se ye nu sike mia chu la nyigbaji la elle chuchu le jifo nu ka ke nu sianu ebe nu sianu la egombe sedo fede kemelio ne safio ji safia la lomenawa o ne gbe trojime ye ho apoto Yesu ji seko Kristo acho safia ke ikel nosi esiko no anyigbaji atuena o ha le fien yala enya ike Kristo no anyigbaji de egbobe no sianu sike mewola mewe le fofola penkome eye ne me komo ji gbobe fofo menye be edu atom e la be edu atom kokoko e oza fofo la ben kola numa iko bia ko evana me azoa
etro He says, glonami mi azombe de we an tro jime you believe echo I give you the jinye master se key nya me of cho my sa name. fui ma yikenye konye a cho na Yohanes ma Chapter 14, etame wene verse 13. pepe wieton Yohanes ta wene pepe wieton ebe nu sianu Ye shall ask kemi abia le nyenkwa dila donui ebe ne blana na la nyigba dia jipo han ble ne tuna na nyigba dia le tutu le jipo ebe anu sike nyabia le nyenkwa dila my name. no make Turned away from Satan. ne trocho satana yome e trocho no von yome e troda cho no bada yo o ma mole gbe a troda la gbe ma o yome ye troda petolanchi e chewo de ola e ye o now kokola e yo cho ye penko be safia na wa ma tro benane ke ma glo la gbo me o no si ke mia bia le nyenkwa dila no make Will I do? mawo That no make will I do? mawo That no make la will I do? mawo Now, aso when you have the key ne safia la lomenawa and you put it ye inside e tue de the keyhole, loki amea ye troe what will happen? no ke jona What will happen? no ke jona ha The door votroa evuna ye aglobe opened. me vu votroa I said, no. maglobe aude The key safia opened the door. ye vu votroa alo menemea You are young. enye sore vo safia la lomenao You are a man. enye nchu safia la lomenao safi nyitoa A woman. nyonuye safia la lomenao safi nyitoa ma You are just coming in today. ne gbe gede fiadope am gbo ye safia la lomenao safi woji safi ma What will happen to ne tue de votruma mea votroa avu I opened the door. abe me bwe agbobe ye votroa ao safia vu votroa nkoae Open the door. evu na votroa o me da pene ma o de wa gbeta mi foko kotaji na konu ma poda la o konu ma po konu ma po ko alogbo nu ma po safi ma la si o fien ya lo hallelujah eye safi ma avu votroa nu sianu si kemia bia fofola le nyenkoa mela ebe nu make nyela mawo bena fofola nchi na kole viame fiensi welo bebe fiensi we otrowe donui be ocho safia de yo tia chonami enye benya tro eye edola zen afie wato safio di safia dalomena ye gbedodo da de pepe Whatsoever demand, nu bia de pepe kenawo request, nu sia nu kena bia you open your mouth, nenye webe kenu bia kola will avame I said, bebe ava eme you do what he said, nu sike uglobe na wo kona we and he will do. eya awo nu sike wo hane glone Are you ready? esogbe ya I said, bebe esogbe ma ha no pretense to mega frudo kio troya thing as if mega wo abede no la si over mala si o mega awo aseta malo se jime o troya mega chonu nu voade ke da konu fien ya o mega la do kio alo nane de ke nu voade ke da fia de ke fien ya o Adam where are you? afikanele You're telling. agbene ma wu Why? nu kata You're not give an excuse. mega no taflate domo abapeto Allow the key to be dropped. oh me na safia bue It's mango. ye safia ongoloe oh me de kuku now I turned my apeto back on my sin. me tro me gbedo nu vonye o Face eye me tro nyenku me tro panko nye de la apeto acho nu vo wake o
me be fien ya petola anana vo azon safia benaton ma gbeyeye petola atue andalomena e azon tela ntu alo nyonu anu ga trova azola ma openu se anno jimena wa tono be au ye ne bena abosamla asida le gbole Yesu ben come. The Lord is ready for you. Apeto ya jirado den chiovo. Jipo an sogbede mi anchi. De sogbede ma wa. Bebede wa mema ne sogbe ha. Safia agede agdome le fien ya. Eye agede mau be fia do pela men. Ya bobota ne mia amianku. Bobota ne nyamianku. Fien siya. Le nyao totomea. Fiensia bakple ankwa de totoa na bona petola bena apeto me di ma ko safia ne matro jimela matro megbe to agbe bada agbe foli nouveau agbe nono metro megbe do nouveau yo kata me wona chan apeto metro renchio o apeto no gbene gbedo do me apeto metro renchio be na khonam ta fide pepe ke ne le kapopo ya me ye ne se maunya ya ko asiji ne mia dogbeda de ju to na apeto la be me va gbo de popo kata me da sile onu all that sinfulness I turn away, all that evil I turn away. Apeto nous vont be nous no kata me da sile onchi I turn away. Amebeblo kata me da sile onchi acho nous vont dia me da sile katanchi eye apeto Emma de kakoe atema wo afie agbewola atozo agbeye ye kwasi mareji If you're raising up your hand, kwasi mareji azo le nyao totome truthful, le ankwade totome le to jime kea really say, I hand over my life. ye nyao ajibe acho agbo adasi na petoa Blene bene chebe nouveau ke chok blene bene chebe nou ye bene nouveau ke wa poto me kwese me khodio se bene coup de tanye le kalva de batianchi kwa simareji le kwa simareji azo You stand up. na cho In the presence of the Lord, e mi la petra ben kume honesty, le plenya ototo you stand up. cho na wa foji Say, Lord, blene ma peto I realize tonight, no me more do copying desido fien yabe nyamaga la do kunye de o nyamaga no do kunye flumo nyamaga la na neke de o no more excuse. nyamaga no ta flatia de ke domo Stand up wherever you are. fisia fi kenele la cho Your hand raised. e na kwasi de ji As you're standing up, tell ikene the Lord, kwasi de ji azo ntoke nu sincerely, nyao totome honestly, cho ejio meke cho jiva ejio me da ke a le ba peto me tro cho nye nouveau yo me ye me khodio se be Christo kude tanye le calvary ba chianchi I receive eye me khochochoke I receive your freedom. me khovuvu poponye a I am saved. eye me podede I am changed. o tronya gbenono Any man ne in amade le Christo is a mela new creature. trozunu na yeye Behold, koko tonu bayi and all boda things nu have kata become ozu new. yeye Standing, no afoji let me pray with you. ne ma to Father, pedade ta in fofo the name of le Jesus, Yesu penkwadia we thank you ye dakpenao for reconciling be us nenami gatro wo de kakpakple o to Kristo ji in our e lives khonya pa gbeple and bringing eye ne salvation chokoko cho vana lubon de sia de kele khonya ji sa peto me do gbeda be kakande ji be yo podede to every life tonight. la tu es dans Messia me be jime le Yesu penko ame
new life, agbeyeye a new confidence, assurance in the Lord, takpele kakaneji blibo, takpele chochoke blibo, VOVO KPO blibo, tuena nya dometon de siade azole Yesu penkoame. Apeto give us back gbogbo chonu sike Adam bula ye ba check papa ye ba gbonyenye ye ba jidepo de nuola tu es navio gbogbo navio le fien ya le Yesu pen comme apeto akpena o be menye be ne tonam le Yesu pen kwa di nye dogbedale eva me mebe eva emelo o nouveau la o cheke o agbewa trozu agbe ye ya biacho nya be pastor sibe wava akplomi azon akplomi le kapopo yame le topodo be yame zandea safia la signe bo o han safia la lo mena bo agbo le bubugele fiensi alo. Amen. Let our ushers and counselors now move into the crowd and begin to help us to take down the information as we used to do. Let nobody move about, those walking around. If you are not a counselor, please stay, sit down where you are. Except those giving their lives to Jesus, let them see you. Lift up your hand properly if nobody is coming to you, so they can see you and take down the information. Don't go home, please. Nenye fien ya ne cho agbe na Yesua. Nenye fien si ya jijia elemobe ya cho yebdo kwina alebena safui ke buana gbogbo atro suye sila. Nyame yo kata se maunya veve ya le chien ya azomi le lalami le moaji eye nyatem anglo nyaben ko ple nyape adresse o doda le nomba yo 400 mia anaka popo yame fifiaji nomba wenye 99 36 75. Nyatema acho nyapen kodo damile 90 27 34 87 90 27 34 87. Allo 99 99 20 36 75. Mingonya ben ko chododa. Mingonya ba dresso doda nomba ya oji fifly megade mobe futo na ga fi safi la sio. Mega chopo tabla han dadi o mega johan radio agbo. Fi tia fi kenele akpotono radio agbo. Eye na cholo meka po moviwa. Eye na ngolo wonko ela bena lesia megbe hia be wa na topodo ehia be wa perenchi o watamona wale bena futola magaban ahosa fiela ngolo acho fugbere anyigba o alo aba angeta na safia o bo buwa wa perenchi o be lekena o be safiwa wananyina wano sazam kaka baktere akbema voma mema ha lesiata Ngolonko chododami le 99 36 75 mega ngobe choe dodoya ejakpao dodoya ejakpacho ta mia pegbobe choben keke ha mega yidomio eye miame yo kata le dodoya be wo mecho kaka ya odagbeke ye mi chonya bagbe na Kristo a ne mi yo nomba ya okola nyanyana na do like wa vanami eye wacho akpere mi anchi ne nyatema alike le Yesu pe e moya chi 99 36 75. Allo miagatema ngolo nudoda Togo sel 90
27 34 87. Et ne ben ouais avoir ano radio abo ano dogbeda ano zansafi ke mauda lo menawa et ne miakata mi gaza jose ple safio di safia kola votre kata à vous doyoyo be votre à vous et donc ma pa be votre la vous fait doudou gasia game be votre à vous l'enconao be magadu fe azo aya doudou jogbo voin tuame apetola a chude ke be votre mao ye à vous jogbo nuit hallelujah ple amenu veve be votre le nkonao ye wa temadi da sagbo be na ye ko wenye klo la nye naneke mahiamo la nye pedama na me twakodo bode me beto nu oklom ye hallelujah apetola votre mo kata le nkonao a votre ado yin ka popo ya me we yandele ekudi nyigbaji ekudi nyigba nu de pepe ke wo mne le ya nu kata fu plak le kudi nyigbaji le bedada po kake Yehowa la pour votre le nkonao ye bedada po la azu chijope le wakbeme hallelujah. If you know anyone in this city, echo yenyen keke mamlea ne ejesia made honloade yikenya be amema pe wole noya ame hia dede popo a echo akpegbo be na pe be kakala po gadea nyakata nya sogbele radio agbo alo wa capter JVA wa le JVA assez nous fian vede yike lava anora jadi cho eye chomegbe ya miakata nyakpo jijo miakata miakpo jijo miakata miakpo jijo nyatwa seye la petola nu miakpo jijo de Yehowa nu elabena ele nu gao wogena mi miatwa seye ble bena de matwa seye de Yehowa nu matwa seye de Yehowa nu tamia wekaba mi kakpotole mi alalam nyame yo kata fifla iko mi radio a ye mi le radio JVA la mi le jutopo maunya kaka be dodo gande me eye dodo ya pe ejie me mi le egbe a eye dodo la pa echo izande ya mopa me la va do gbeda de mi ata eye agboyo chule nkona wa ola avu eye agbo bada yo futo vu den kono ye gbegble leva apetola chu de ke bagbo kata le Yesu pen coming o fienya tokbe dododa elabena apetola le nunya de wogenao nye ya menyebe ele nunya de wogenam ble be menyabe Yesu a nunya de nam menya be nyede la awonu nyua de nam elabe tawo Yesu avaro tawo ye okudo ye chosa fui ye kefu na potro katsala cho dalomenao ye saya mela agboyo kata o chulen kona agboyo futo chulen kona o fe gede we ya bede nyuna mama vana o jijoya mava gbome o makpo solade o makpo village o makpo dollar o ha makpo jijola nyigbaji o tu votre do a le fiensi ala votre mo kata la vous hallelujah amen oh nous kunu be game asu hallelujah kafu ne ma o amesia mekele toji amebe kafu ne ma o no kunu be game asu no sia be game avado mau adedo kushia safi ike voa potru kata potru ike blena bon sambe dona o safi ike nana nkuyo ba o vuna afoyo plibo o chona o sona chinakpo safi ma le tepe ya pien ya donu be safima
ne lasiwa nu sia ne ke na bla la nyigbadila ele ba bla le jipo ye nu sike na chu la nyigbadi ha ele chuchu le jipo eye nu se kata top be nu se la do le ko de jiu ye to yo kata le nkona wa amle ojo eye agble abon sambe do no kata do la gbome nya mahaya nya mavo nya makpogadede. Immediately after the final Nemye glo amen pochia todo kyokpo ina do desido be safia e fuvo troa oda la gbomelo adi hahade adi kade dolele ade la me gbegbele ade me kanu kakeo we akwasi de kadeji tu ati de kadada physique le vewaji. and the Lord Afeto Yesu will answer your prayer. Atona ogbedododa. Will work a miracle. Awonukunu now. Will deliver you. Atukao. And will destroy every work of the devil in your life. Father, Fo. we thank you. We know with your Minya bena nuo kata le wo ne we ya. Ye safia. Ye kele Yesu ban kwame ya. Potru de pepe e vuna le Yesu ban kwame. we know. Mienye ha be alesike nenno e chobai. Today Egbela and forever. ye konegale chode mavo. God Menye maunso katato. Ebe ye nye mau ye metronao. and that every time E yebe esia yila. for everyone Na mesia mea. Nou si kemye lobia. Le Yesu penko adjila. Be yela ya we. Me plo. Nou bia de pepe yi ka mesia me le bia la chovan kume. Apetoye. Voa bo na mesia me le Yesu penko me. the door to the miracle life. Potru yo la vubo akonukonu. The door to the mountain. Potru yo anabe etona deda lenkona o. To the Potru yo anabe amlimanu seo akasio la. Huile o ba gbemele Yesu penkome. every miracle your people. Nukonu de pepe ka mesia mele jile pa gbemea. Every deliverance your people. Katotu de pepe ke jim du kowalea. Apeto me dogbeda be don se ododa tu kao le Yesu penkome. Those blind eyes. Nkuyo gba me desenami mi vous le Yesu penkome. Those lay Afoyo chuchu bojo blibo because of arthritis. le chape be dolele ta be dogbeda be mau penuse de gede nyama fokome mi chikpo bia zazoli le Yesu penkome. Every internal disease. Dolele de pepe kele lamenami cancer Ulcer. abile podome. Whatever. Me kande kenye bebe sese kesele le meme. Papa me dogbeda bele Yesu penkodia nyampel la mene se le Yesu benkome. Any challenge in your life. Kaka de pepe kele la menami. Bo la me gbegbele poto bojo de pepe ya apetone de ojo le Yesu penkome. And whatever it is. Meka no kake ne bia You have desired. eji You have demanded. ebiamau Each given unto you. eye mekpo naola fiesi ane tue na le Yesu benkome. You are healed. Ekodoyoyo You are delivered. ekokatuchu You are set free. mau degao Every yoke in your life. kokuchi de pepe la gbome la egban le Yesu benkome. Lord, Apeto from each in every to life. peji la mesia me pa gbeme. Thank you because we know it is Apena obe ewevo in Jesus' le Yesu penkoji
Ye dogbedale. Eva aime. Bébé Eva aime. Check up yourself now. Todo kyopo. Have a testimony. Kasedi ratio na le fien ya. Amen. Put your hands together for Jesus. Voici que c'est na Yesu. Is that all you can do? Voici que na Yesu. Keep on clapping, keep on clapping. Voici que na Yesu. Voici que na Yesu. E na todo kyopo. Amen. Dotum. Merakochi radio hado. Stay where you are and check yourself. Todo kyopo la ferme. Ne me le ponu chama vunku na ponu. The Lord has touched you. Ne tension leo. Ye chike kebime. Allo tia badia chikpo. Cho la fauji na zanzoli. Elle a pas fait tola. E yodovo. E tukavo. E haya ovo. Ne tension na be alowa. E chuchu lenchio. Ye megatele nanu. Le Yesu ben comme e haya vo. E haya le radio agbo. E haya la ferme. E haya vo. Le Yesu ben comme. Amen. Nous si que mettez on a tchawa. Oh tewawo. Vunku na ponu. Kenu na fonu. Elle est se nouveau. Le Yesu ben comme. Yesu le onukunuvo. Yesu le onukunu asikpene dine. Yesu tonukunuji. Et la bébé nous c'est kakade loame. Et kakade kofo me kakada fisia fila yama fide pepe. Elle la ferme. Elle le bon le roi me. Oh. Yesu wevo. Bébé Yesu wenaovo. Yesu yodo. Yesu tukao. Yesu degao. Yesu na evo. Yesu na ehaya. Eya tano podijo. Eye ke le dijo pomla. Oh, cho téléphone na yo. Cho téléphone na toyo ni se da se didi o la be. Da se didi le bo la perme. Alléluia. Da se didi le bo le conjida, le clinique caméra. Ton nombre yo 99. Gango 99 ke mo 36 75 e na yo alanglondo da adida sedoda hella bena adavadoma ikele amemaji la fe me ikegbonele ya adavadajology nkume konebo le Yesu ban come no na me am nkume ko ebe nkume ko bien nyare kwa madonchi na o maha adonchi na la nkume kone abaleke Yesu yo do gadara ba davatoma nenema fiya nenema ye amede le ho e katutu ma davatore ben kume ko fiya le Yesu ben comme mi yo la ba mlimano jo troya nu gangan nu ma jokpo jole loya me nu gangan jole mi agbola pe o meda yo 90 27 34 87 hallelujah. Yo 99 36 75 hallelujah. Yesu le doji nyape mawa me doak ponu nous sianu sike na biela awenao no sianu sike na labia o mawla awenao ela be ewe fiensia to awenao be ya chode ye pe ganyenye to fiao e de pe ganyenye fiao le otroya e fiweo tiabadio nowe tiabadio e towe o ntoyo fienya Yesu wonokono eye nomba yo mieyola atema yo leoji anglonu chododa alo atwena mare ne wanglonu alo ayododa 99 36 75 90 27 34 87 mau eyirao mau ne yirami mau wonywena mi fienya
wenye nokono pema o, wenye nokono pema o, wenye nokono pema o. Jiraklon la, wenye alpha ple omega, wenye nokono pema o, wenye nokono pema o. Yesue, wenye nokono pema o, bebe wenye alpha ple omega, wenye nokono pema o, wenye alpha ple omega, wenye nokono pema o. Hallelujah. Wotroya alofia manglo be pagbedo manglo be la gbomo manglo be la be nukunu elegbo nukunu la fiame nukunu legbo mau pe ganyenye dede go legbo la fiame nukunu jo la gbome e jo la gbome mega kedio wa gbeme le do kiomo vola do kio poko do kio po nusike mo na chanwa Yesu be weazo ebe mede gawala nusike me wona chanwa nusike matema wo chanwo de la me gbeglata we ela be ede gaw etukaw e wena ovo le Yesu Christo pen come le Yesu Christo pen come. Amen. Oh my soul, rejoice and praise the Lord. Your hands. Tojijo. Tu as essayé de Yehowa nous le chien ya. Nikbo jijo de Yehowa no. Aseye hawo nendi bo. Mikbo jijo de miama wano. Say how nedi bo. I say how nedi jijo how nedi lolo how nedi la bo. I say how nedi lolo how ne kafu how nedi bo. Again, check. Todo kyokpo cheki do kyokpo ma kwatole wodo megatem kona afo ina jio megatem bobona abo megatena jio tension be dolele na bena abo de ka kulenchio yipa bo wotroya safia pour trokata eye agbetro geden chila wame agbegede unchila meta geda gboame gede votre maison eye na didase chokafu ma obenko na choda sedidi awododa na nglondoda 99 36 75 90 27 34 87 miele lala mi apeda sedidiao mi choda sedidiao chodo da radio de l'évangile, la fréquence de la différence 99 36 75 90 27 34 87 da sedidiao yin la mile no te po nyape da sedidio la bena hi ho nu gangao nyama wa wole fien ya we la dome mega kedio e we now le Yesu pen come. Amen. I tell you, the presence of God is in this place, and the Lord God has connected us to his power. The key has opened the door. After the last amen, we have testimonies now.
And so let them start coming, please. Eye miele lala miele no tekpo nya pe nukunuao nya be nukunuao. Eye do imia se de cave do la fia vo mio mi no tekpo mio ha mi ato le radio de l'évangile atemayo zere kafa atemayo radio alo atemayo nomba yao yo mi na fifia adeda si wa doda elabe nukunu emia ma wona zayame. Vous tous qui êtes bénis, louez Dieu. Venez louer Jésus, louer Dieu. Mais quand même, oui, là, de cafouiller sur les fiestas. Alléluia. Les médias sociaux, Katandia, plateforme VOVO, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, VOVO là. Mamole se maunya abale ko hane sele radio adiene eye nukunu ganga ojo eye nyatem yamedo le loame aussi o se maunya le YouTube di yamedo mi sele WhatsApp di yamedo mi sele free conference di afimo kata miatema ngolomnya SMS roda aglonu ikemau wonamia. Et miame yo kata seigneur radio adia nomba yo mi na fifia mi atema ngolonu allo ayo direka fa yo nomba o 99 36 75 90 27 34 87 aye mia ayo adenya bedasio doda ela be mi ape mawa ekpotole doji o mawa potole doji. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see, oh, come and see. Vanakpolo, vanakpo no sio ma wo. Vanakpo no sio yeso. Vanakpo no sio ma wo. Amen. Hallelujah. Sheya le tokede nto. La be ma ou pe nous se. Vous votre kata. Yo tudoa. Vile wakbeme. Le yesu pen komen. Eye nyase da sedidi de ka fedo le miape plateforme VOVO oji. Jeremia Jom be Christo chop VOVO blibo ma fa olo blibo da sedidi ya le cho kaka novia de boy kenye na belina pe via den kolesi de via elle dolem there's a damage that connects from the throat to the stomach. Kai ke huluka ike choveto mo va ide be dogboa boa jabi eye de via no veve semale pepe vo yo globena wa dasira fike la me vemla de ha dasira kota ebe ye dasira fimala ebe ye seko be fafa de do be la me yiko yi do ke to bo de poa dolelea evoima ani de tugbi hopler vove se na vevele ango me ale gbegbe eye o pe ba dodo ya me e le ma pa me be dodo da me la sebe ma o kasie eye nu ike nu mai re do yo vanema amebubu sister Esther echo kaka Émirats Arabes Unis ebe covid be do itofifia ebe yan sister kle pour me kata o etoa ba to fude de na o tadwa me pe kle novio e pour me kata ja badoa vo
yo bo se maunya ye mauma me do gbeda boa to telephone dia to gbeda do ta gbedo da von gbedo mela eyi be yi dodo poa o po be dolele ape jesio kata o to nu so VOVO BLIBO da sidi dia o sogbo abaleke miele no tepo ha be o ha na yo radio de l'évangile a cho da sidi diwa kencho doda. Praise the Lord. Kafuna mau Yesu la benko nyenyi mat. From Istanbul, Turkey, and I'm here to testify about Bedi be madi da se de mau pe dome nyota nu sike mau wana vinye nchuvi pe ve ya bai pe hoho ame mi jide via nye kpobe nanemele nwidele be fuonchio. All of this correction, my pastors in Istanbul, the president of Pastor Benson Dudley and Pastor Tokwe Fayemi, they were all praying along and along. Pastor VOVO dogbe dom dade yota le kahamata eye takpepe ke va do azoa yo le mokpombe mau awonane jinu va ya le nukunu pe jutopomonya kakaimi ova yime o yo to gbeda eye o ga do azan be avec podokita eye o va kpobe de via be afo de kakpopo ile no via gbo o ga na yo jinu ton be ne de via be afo me do ko o la o ga wo operation de via. Getting to the house, the second day we went on with the program. The third day we ke azon yo dodo ya ikodua nkeke gbanto velia tonlia otogbedado ta. It was time for the prayer. I took my child. Ye gato kplo evia be yento ye le balodeka ye so ale balodeka to na peto la be ekpe apeto edola ji de via kpo be de via elle be na de do confiant de via ike mon ba mele dogbeda e yo de via be kakazi de kan be de via te pe ya afo de kan popel no via gbo afoma na dozi de kan wa so paple velia no vio zideka. I started screaming. I started shouting. Enwa zideka nukuna jo ye topa dodo ye topa dodo. It was indeed God who did it. Eye ya dida se achonchi kokwena maubena ewo nukunu de vima mafoa eseto to sok pape novia ye nukwe edoyo bo one ya magatema odwane olo. Hallelujah. Voici pe la be Yesu e wonukunwa. Yesu e wonukunwa. Yesu e wonukunwa. E dene make wo ha ni la o da sedidio doyo ma wona view wona won tosro la première na yo acho da sedidio chododa number o po de bia yo ja otona afo de kat popolo via bon nemo jiema bon après to Yesu wonukunu e wene wo ha yo 99 36 75 90 27 34 87. La benya pe mawa ewele kaka jujijiu me ewele mi hanya gbo la fia ewele na wo ha yo number ya o na chow da cd dia o chododa. Amen. We still want to have one more from the social media platform, then we come to us. Indeed, God is doing great things as a lot of persons are experiencing total freedom. Abolari Eunice experienced total freedom as God delivered her from 31 years of bedwetting during this global crusade. Put your hands together for Jesus.
Yes. We return now to the state overseer. Amen. All these testimonies are simply remarkable and very breathtaking. It sounds so incredible, but it's true. Praise the Lord. You must get your own. You will get your own. Now let's hear one testify here. Praise the Lord. Beside me is Osheni Tokwe. He suffered a knee injury that was giving him pain and incapacitating him. He claimed that he loves football, and because of this, he started visiting hospital. They placed him on ultraviolet light therapy, and he has had several sections of physiotherapy, all to no avail. You want to share the testimony to the goodness of God. Praise the Lord. My name is Owosheni Temitope. I'm born again by the grace of God. It happens 20 years ago. While I was still in the secondary school, I loved playing football. That day, I had an injury. As a little child then, I saw it as it's nothing, it was nothing, it's nothing. But as time kept going, I do feel that pains on my right knee here. The pains will come, it will go. It will come, it will go. So last year, the pains were so much that I had to visit a physio. So he conducted some tests for me, to the extent that I had to go through some red light therapy. I did it for some time. That was September last year. I did it throughout September last year. So during the September edition of this crusade, since then I've been praying to God, God, heal me, but all to no avail. But why we had the December that the crusade will be coming to Ibadan, I said, God, you must do it for me. Now that I'm seeing the man of God face to face, you must do it. I was here on Thursday, I was here on Friday, I was here on Saturday. Nothing happened. Yesterday, that Super Sunday, can somebody say Super Sunday? As I was sitting down there at the front there, as the man of God came to the stage, even before starting the message, where I was sitting there, I just felt that hot vibration in my waist here, very hot vibration as I was sitting. What is this? Immediately, the pains left me. Immediately. I was like, okay, let me test myself. I can't come out for testimony. I said, okay, today I will see from yesterday to today. Let me see what will happen. In fact, since that yesterday, I can't do my leg like this. I can't bend. In fact, since yesterday, God has took control. Praise the Lord. Put your hands together for Jesus. Another testify. Beside me is Rejoice Akinde. She's been having asthmatic attack since when she was 2.5 years old. How old is she now? She's 18 now. Okay, that's take that away, take 2.5 years away from 18. 16 years. Or 15.5 years. 15.5 years. Asthmatic attack for 15.5 years. Praise the Lord. Now continue. So she wants to share our testimony to the goodness of God. Praise the Lord. Praise the Lord, people of God. Hallelujah. So my testimony today is that I was diagnosed of asthma when I was 2.5 years old. My parents didn't know what to do. They confused it for bronchitis, and since then I've been
subjected to multiples of injections, Ventolin inhaler and nebulizers. All my life I've been suffering from the condition. When I was 10 years old, my left lung got ruptured and air from my left lung filled the left part of my body. I want to bless God that I'm still alive today. And my miracle came in November 2021 in the Global Crusade of 2021. And that day I was tired, coming back from my classes, and during the message, our Father in the Lord, he mentioned in the message that if you believe, it was a scripture that he quoted, that if you believe, you receive as soon as you believe. And I put my hand on my chest, and I was like, God, this is the last time I'm going to put my hand on my chest for this case, because I've been in deeper life, I was born in deeper life, and they always tell me, believe, you receive it, and it has not come. So I said, God, this is the last time I'm going to put my hand on my chest for this case. And that day, after the prayer of the man of God, during the message, Pastor mentioned respiratory diseases. In the prayer, Pastor mentioned asthma. I claimed my miracle that day, and after that November crusade, December, I did not have any attacks all through. January, since the beginning of January, I've never used my inhaler, and I'm very fine. All the things I could not do before, like run for long distance, do strenuous activities, drink cold water, even laugh, I'm able to do that now. Praise the Lord. Praise the Lord. Beside me is Oluwayomike Esther. She's been having recurrent palpitations. Palpitation is when you can feel that your heart is beating so heavily, as if the heart wants to bulge out of the chest. That's been the problem she's been suffering from. She wants to testify to the goodness of God. Praise the Lord. My name is Owo Labi Esther Oluwayomike. I'm coming from Landmark Christ Gospel Mission. Martin passed through Isaiah Luke with me, to be 6 years. Toba today see me every January, Lumande. Otuwa di January, titi mi ri inu mi ndun pe Ọlọ́run ti fẹ́ ó ti ṣẹ́gun kini yìí. Mo dẹ̀ ti gba ambi crusade yìí. Ó wá kù ọ̀la tí crusade yìí máa wáyé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ yẹn mo ní oògùn tí mo máa ń lò. Ọjọ́ Wednesday yẹn mo ti sáré pe ọmọ mo ní kó lọ bá mi ra oògùn yẹn. Bí mo ṣe wá ń lò ó mo ní tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ yẹn wọ́n á fún mi ní 3 days bed rest. Pé mi gbọ́dọ̀ jáde, wọ́n á ní mi gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀, wọ́n á ní kí n sá wà ní orí bed kí n máa wò because wọ́n á check BP mi á ti ga débi pé mi ní lè ṣe anything. Gbogbo system mi gan mi ní lè control rẹ̀. So bó ti wá di ọjọ́ tí crusade yìí bẹ̀rẹ̀ mo gbìyànjú mo wá mi ní agbára lọ títí ṣùgbọ́n mo ṣáà wá mo gbàdúrà bí agbára mi ṣe mọ mo lọ sílé ìgbà tí mo wá délé ó wá lé sí i ó wá mú malaria dání ó mú òtútù mi lè sọ fẹ́ nìkankan torí muslim lọkọ mi a ní ìgbà tẹ́ lọ sí crusade ṣé nǹkan tó ti yẹ ká ẹ gbé bọ̀ lélẹ̀ mi lè sọ fẹ́ anybody mo ṣáà darán sílẹ̀ ọjọ́ yẹn fi mọ́ ilẹ̀ túmọ̀ mo ṣáà ń bẹ Ọlọ́run mo wá gbé kíní post àtọ́ fún wa yẹn kéékèèké yẹn mo wá gbé lé ibi àjà mi báyìí mo wá ń pray mo ní lọ́la màá tún lọ irọ́ ni Sátánì pa bó tún ṣe di ọjọ́ Friday mo tún wá mo wá tètè dé mo jókòó síwájú bí wọ́n ṣe ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni fọwọ́ kan ibi àyà yẹn àti ibi orí torí tó bá ti débẹ̀ yẹn á mú orí mọ́ gbogbo apá kò ní ṣe gbé sókè waist báyìí kò ní ṣe bẹ̀rẹ̀ gbogbo àtàì níbi ìgbà tán so mí lókun ni mo ṣáà ń gbàdúrà bó ṣe wá di ọjọ́ Saturday tí mo wá
mo pẹ́ kí n tó dé torí a ní workers meeting ní church mo wá dé wọ́n bá mi wáyè sẹ́yìn mo wá jókòó mo sáà fi ọkàn mi sí ibi ìṣòro yẹn bí wọ́n ṣe wá ń pray fún wa tán pray ọkàn mi wá lọ síbẹ̀ pé àní kíní yìí sẹ́ ogun yẹn mi lò mọ́ láti ọjọ́ Thursday mi lò mọ́ rárá mo ní ibi global crusade yìí ibẹ̀ ni màá ti gba ìwòsàn mi lò ogun yẹn mọ́ ti now mi lò ogun yẹn mọ́ àyà lílù pípípí yẹn ó dẹ̀ ti stop mi lọ sí hospital mi lọ check BP mi gbogbo nǹkan tí mi ò kí ń lè ṣe tí àyà lílù yẹn bá ti dé gbogbo ẹ̀ ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe mò ń ṣiṣẹ́ mò ń sùn mi ò ní lè sùn tó bá ti dé mò ń sùn dáadáa mo dẹ̀ ń gbé ọwọ́ sókè mo lè bẹ̀rẹ̀ tó bá ti dé wẹ̀sì yìí átà mi ní lè bẹ̀rẹ̀ mo lè ṣe everything tí mi ò lè ṣe tẹ́lẹ̀ ní àkókò tí bàbá wa gbàdúrà fún wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run agbègbè Odinjombi ni mò ń gbé Landmark Christ Gospel Mission ni mò ń lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé mo ní àlàáfíà pípé nínú global crusade yìí láti pàṣẹ bàbá wa. Put your hands up. Now hold on. Amen. Because of the global